sebenarnya saya buat video ni, sebenarnya saya nak cakap je yang saya dah delete social media saya. And mungkin ada yang tertanya lah, kenapa nak delete social media kan? First of all, saya bukan delete account social media. Saya delete dia punya aplikasi social media dekat saya punya tablet dan juga telefon. So, kalau saya ada keinginan lagi nak pakai social media, saya pakai laptop je lah. Ataupun saya pakai browser dekat saya punya tablet. So, memandangkan saya dah tak ada social media dekat saya punya telefon, saya dah tak ada social media dekat saya punya tablet, saya buat apa kan? So, selalunya, bila pagi-pagi, bila saya bangun tidur dan mak saya telefon kan, mak saya selalu telefon untuk kejutkan saya subuh, saya akan tengok phone saya dulu. Saya tengok phone, tengok TikTok, tengok Facebook. Biasalah, ada orang macam tu kan, saya pun tahu juga. Saya tengok, semua tu lah. Saya doom scrolling dalam 15 minit, kadang 20 minit. Kadang dah nak pukul 7 baru saya perasan, aku tak semayang lagi. So, itulah masalahnya. Tapi sekarang ni, sejak dah tak ada social media dekat saya punya telefon, saya terus bangun, saya siapkan apa yang patut. Lepas tu saya nak tidur balik ke apa, saya boleh buat apa saya suka. Lepas tu, bila saya dah tak ada social media dekat saya punya telefon ni, saya punya kerja banyak siap. Sebab sebelum ni, saya punya kerja banyak tertangguh tau. Tangguh bukan sebab apa, sebab saya banyak habiskan masa dengan saya punya telefon. Kalau bukan telefon, tablet. Sebab dua-duanya ada social media. So, saya banyak menghabiskan masa saya dekat situ lah. Lepas tu, last minute, bila dah nak dekat hantar, barulah saya macam gelabah nak siap kerja saya. Which is not a good thing. Please don't do that. Please. Please don't do that. Finish your work early, okay? Finish your assignment early. It will be worth it. It's better than last minute punya kerja. So, saya banyak siapkan kerja saya. Lepas tu, apa yang lagi saya boleh buat ialah saya boleh belajar, of course. Saya boleh belajar, saya boleh fokus dengan pembelajaran saya tanpa fikirkan, ada notification masuk. Ada notification Facebook, ada orang komen saya punya post. Tak ada. Semua notification tu dah tak ada dah. So, saya memang bebas. Dan lagi satu, saya start journal semula. Saya ada buku journal ni. Buku journal ni saya start daripada 2024 lagi. Tapi lepas tu saya dah tak sambung menulis lah kat dalam ni. Sebab saya dah tak tahu nak tulis apa lah kan. So, bila saya dah tak ada social media buat beberapa hari ni, saya start journaling semula. Journaling saya yang terkini ialah pada 1 Januari 2026 di mana saya share saya punya azam tahun baru saya dan juga azam yang saya tak dapat nak siapkan. So itu antara benda yang saya boleh buat lah. Lagi satu, saya boleh handle saya punya website. Kalau korang tak tahu, saya ada website saya tersendiri. Website tu dia macam blog lah, tapi saya lebih suka panggil dia sebagai website daripada blog. Sebab dalam tu bukan blog saja saya ada juga share saya punya sketch, saya punya gambar, favorite gambar saya punya OC ataupun original character, saya punya projek penulisan, macam-macam saya tulis kat situ. Dan maksudnya dia bukan blog sajalah, dia ada macam-macam benda. Sebab tu saya panggil dia sebagai website. Dan saya boleh je nak bebel lebih pasal website ni, tapi kita punya topik pada sekarang ni ialah social media. So nanti saya akan bebel nantilah pasal blog site ni pada video yang akan datang, insyaAllah. So korang mungkin terfikirlah kan, so saya masih lagi ada account, saya buat apa? Saya pakai laptop untuk saya post apa yang saya nak. And the only social media sebab ada orang kata YouTube ni social media, tapi saya sendiri, saya lebih suka panggil YouTube ni sebagai search engine. Macam Pinterest lah, Pinterest pun search engine juga. So itulah, saya guna YouTube je lah yang tinggal, social media yang tinggal dekat saya punya tablet dengan saya punya phone. Itu pun saya tak tengok sangat lah, saya cuba limitkan jugalah daripada penggunaan tablet dengan phone saya ni. Sebenarnya, saya delete social media bukan sebab social media tu sendiri tau. Saya delete social media saya sebab saya nak jauhkan diri dengan saya punya telefon. Itu je. Sebab macam saya cakap tadi lah, saya banyak habiskan masa dengan saya punya telefon. Saya tak siap kerja.
saya jadi tidur lambat, macam-macam masalah lah. Sebab tu saya delete social media saya. Tapi kan bila saya dah lama tak pakai tak ada dah lama pakai social media. Bila saya dah lama tak pakai phone ni, saya rasa macam aman sikit lah. Sebab saya tak asyik tengok saya punya telefon apa yang ada. Kadang itulah masalahnya. Lagipun zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kan mana ada social media. Yang ada pun Friendster, Snapchat pun. Bukan Snapchat. Apa tu? Aku lupa nama dia. Lagi satu saya tak ingat nama website tu. Tapi dia lebih kurang macam social media jugalah. Saya akan tulis dekat dalam video ni apa nama platform tu. Dan juga ada dua tu lah. Masa zaman dulu, zaman 2000 tu. Tapi masa zaman 2000 tu, saya tak ada internet lagi. Saya tak ada internet, saya tak ada saya tak ada komputer, saya tak ada phone sendiri. Zaman tu pun phone touchscreen dah mula sikit-sikit lah masa tu. Tapi itulah saya lambat berkembang dari segi teknologi. Jadi saya punya hiburan tak banyak lah. Hiburan saya ni kreatif sikit. Saya melukis, saya buat buku. Ya, saya buat buku. Tapi bukan buku terbit sendiri. Terbit betul-betul bukan Dia buku yang ambil kertas A4. Saya tulis cerita. Dan saya lukis-lukis sikit. Lepas tu saya staplerkan semua page. Dan itulah buku dia. Itulah buku dia. Lepas tu saya bagi kawan-kawan saya baca. Syok sangat syok. Lepas tu saya ada diary saya ni pula. Saya bukan cerita pasal kehidupan saya sahaja. Saya juga cerita pasal saya punya idea, saya punya OC, original character. So banyak jugalah benda yang saya boleh fikir untuk berkembangkan saya punya imajinasi, which is a really good thing sebab zaman sekarang budak-budak banyak main phone. Bila diorang banyak main phone kan, diorang banyak bergantung pada media-media dekat internet ni, diorang punya imajinasi tak tinggi. So, lagi satu hiburan yang saya dah lama tak ikut ialah radio. Masa zaman sekolah dulu, saya dah cakap saya tak ada internet, saya tak ada komputer. So, hiburan teknologi saya ialah radio. Hari-hari radio. Everyday radio. You only radio. Sebab radio je lah. Dia macam daripada situlah saya tahu tentang lagu-lagu terkini, artis-artis baru, pengacara baru, host baru, cerita-cerita artis, semua tu saya ikut daripada situlah. Ada je TV, tapi TV saya tak tengok sangat. Saya lebih prefer radio. So sambil-sambil belajar tu dengar lagu, orang radio tu pasang lagu. Kadang kita telefon diorang request lagu sendiri. Yes, saya ada telefon diorang request lagu. Sangat-sangat best zaman tu. Sekarang ni saya dah tak buat dah. Dan saya rasa boleh kot, saya akan buat semula kot. Sebab radio ni dia bukannya dah pupus ke apa, bukan. Radio ada je. Cuma alat radio tu sendiri saya dah tak tahu saya letak mana. Tapi itulah. Adakah saya akan suggest korang untuk ikut cara saya? Mungkin ianya tak benda yang bukan sia-sia lah. Korang boleh try sendiri. Delete social media, delete semua yang berkenaan yang akan buat korang tengok phone. Sampailah phone tu ada benda yang penting saja. Contohnya e-wallet, WhatsApp, Telegram. Benda-benda tu penting. So, jangan delete yang tu, tapi delete yang lain-lain semua. Game pun 1-2 je tinggal. Dan cubalah go on with your life for maybe 4 weeks. 4 days ataupun 7 days. Korang try, lepas tu kalau korang ada yang try, selepas tengok video ni dan korang cuba try sendiri, korang share lah sikit. Saya pun nak tahu juga kan, adakah berjaya korang untuk jauhi telefon korang ataupun korang masih lagi mendekat dengan telefon korang. Kot kan. Tapi kalau tak ada komen pun tak apa. So itulah kot saya nak bebel. Sekarang dah 12 minit saya bebel. Mungkin saya edit video ni mungkin dalam bawah 10 minit. Tapi saya dah cakap selama 12 minit. So saya nak berhenti daripada sini sebelum dia cut lagi sekali. So terima kasih banyak-banyak kerana menonton video ni. InsyaAllah mungkin saya akan buat video ni macam ni in the future. Maybe.
And yeah, give this video a like if you like this kind of video, and share to other people so I get more viewers and more likes. And now this is me, Aisyah, and I am out. Sebenarnya aku dah rekod banyak kali dah ni video ni. Aku dah rekod banyak kali. Daripada tadi sampai sekarang. And aku dapat conclusion yang untuk video yang bercakap macam ni kan, aku tak boleh lebih daripada 15 minit. Kalau lebih daripada 15 minit, dia akan potong sendiri. Lepas tu dia akan sambung sendiri. Masalahnya ialah footage pertama tu rosak. Footage kedua okey. Footage pertama tu yang rosak. So nak tak nak saya kena limitkan video ni cakap 15 minit. Kalau lepas 15 minit tu saya tak habis cakap lagi, saya kena stop video ni dan rakam balik daripada mula. Bukanlah rakam balik nak bebel daripada mula, bukan. Saya rakam balik, lepas tu saya sambunglah bercakap. 7 days.